nomkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course, I'm going to an update about beef ya Ben Mayengani the president. Of course, that kumbana the post. Yeah, so kasi ko month of course rat 9 December fikani scroll ka account ya Ben Mayengani the president ko fikani scroll fikani ko mo if you post a post here. Yeah, I'm then if you tsala go ya magaza isukile posta de galan. Anna go fife. Yeah, I'm not going to one of the galan the door. So, I'm not going professional. Okay, come post. So, if you can post at the galan, as you can see there. So, the galan the door. Mr. Post. So, why I found so much galan? Yeah, the more on that picture, you know, finally, Mr. Post logo is Zuma, and the Shokuna Shungan. More has got the right there. Nalla tlhelo ka ndleve la swi komba ku maybe swi hlayanyana swo a xikandeni xa yena so swi ndlela ku maybe ko va ku fanele ku mi kuma ku homu yi na swigalani so hi leswi swi nga ku ndlekeni leswi a before ku hi swo veri swa ku ndlela yin'wana yi ri na swigalani Ben the president so ko title yi kombisile ku tirhisa hi possibility yo tlhe hi nga twi ku na swigalani teka risimu mara it's a title so mara since vanhu ve le ku swi tsakeli swa swigalani maybe yi nga tlhela swi eda if a yi nga swi edanga and leswi nga ku ndlekeni so hi leswi yi bifa ku hi swona sweswo yeah so loko hi ya ka Mr. Post of course yi 20 track 4 already endleni live yona eta kha bifa mhani wa Ben president la a yi lombetaka hi loyi no a yi pfula swihlange and stuff like that ka ndengeza swikuyini sweswiya mavona yona yeah so mina ndlela yin'wana leswi ni la ku swi vula ni twina ku Mr. Post helerile ni beef against Ben the president because sa a nga ha yi ti straight so i tile masayitini like hi family mavona yona now mo yingisela the past beef songs mi ta swi twa ku se like ku yisa hi tirayona se i helerini i tele masayiti mona nya ni le ka un'wana duku mi twi un'wana duku phela yes a yi ba yona but a nga na content na kona loko mo yingisela that track mona nya leswi ni swi vonisa ku swona ku swi komba ku se i helerini beef i tele masayitini which means loko ku ri se isiwa ka mutswari wa Ben the president i ta ya ka baha kona se a ndzi hi endleni ka mhani se hi endleni ri ka nsati like a nga hi koti ku bifa kambe a vuyelerile because already i bifile hi leswi ni swi vonisaka swona so yes strategy i xa yena I'm not going to blame him for that but lexi ni nga ta xi vula i ku loko se Ben Mayengani the president ya va personal Mr. Post a nge humi na le ndlwini guys loko Ben the president yo bifa hi nsati wa Mr. Post or yi bifa hi swin'wana ku ri ka ndyangu wa Mr. Post a ni tshembi ku a nga huma na le ndlwini antshembi ku Mr. Post a nga huma na le ndlwini or bifa or Ben the president yi bifa hi swin'wana or swa business ra yena mona yeah ndzi ku ndla vlog about this I feel like Mr. Post yena i la ku bifa mara a nga la ku bifiwa mona and ever personal too much ko sweswi endlaka because Ben the president is a personal loko se ya va personal I don't think se swa ta saseka mani kumayana leswi swi vonisa ku swona yeah but so far swi komba ku swigalani le ku trendeni more especially that word keywords baby idli leyi nga yi tirhisa Ben the president ka live swi komba swi ri ku trendeni naswo swinene so loko hi ku ta tika swinene so ta kha hi vona leswi swi ta kha swi famba swi ya kwini but swi komba ku vanhu va yimele ni track leyo leha leya Ben the president because i khale yi nga se biva sweswi vanhu vo tala va yimele yo ku twa ku yi ta na yini so hopefully beat yi biwe swona hlava a nga ha pfuniwini if a nga pfuniwanga swi nga va khela matluka loko ri a mi nge zami subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe too much talk, too much quiet, too much don't love me.